30 سپتامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум бо сафари корӣ ба ноҳияи Файзобод ташриф оварданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар ноҳияи Файзобод аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот, анвои гуногуни меваҳои тару хушк, маҳсулоти консервашуда, полезӣ ва ғалладонагию лӯбиёгиҳо ки дар кишти тирамоҳию баҳорӣ ва такрорӣ бо истифода аз обу ҳавои мусоид, замини ҳосилхез ва тухмиҳои хушсифат ба даст омадаанд, дидан намуданд. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки соли равон кишоварзони ноҳия бо истифода аз имкониятҳои мавҷудаи табиӣ майдони кишти зироатҳои кишоварзиро ба 10214 гектар расонидаанд. Бартарӣ ба зиёд намудани масоҳати кишти ғалладонагӣ, лӯбиёгиҳо, зироатҳои техникӣ, картошка, сабзавот ва полезӣ ки иқлими ноҳия барои кишту парвариши онҳо бештар мусоид мебошад, дода шудааст. Меҳнати пайвастаи хоҷагидорон ва риояи агротехникаи кишту парвариш имкон фароҳам овард, ки дар ноҳияи Файзобод афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин шавад. در دایره دستور سپرش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه تحصیل نموده وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فیض‌آباد زیاده از 10,000 گکتار زمین با کشتی بهاری برای سال 2025 وابسته کرده شده بود که از اجرای نقشه با سربندی ناحیه فیض‌آباد برآمد و برای غنی گرداندن بازارهای جمهوری همچنین در تامین امنیت عضوخواری جمهوری تاجیکستان دهقانان ناحیه فیض‌آباد سهم ارزنده خود را می‌گذارند. тавре иттилоъ дода шуд, ба ҳолати 1 сентябри соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия 7116 тонна картошка, 7039 тонна ғалладонагӣ, 7646 тонна меваҷот, 6097 тонна сабзавот, 155 тонна ангур, 9 тонна полезӣ, 10755 тонна шир, 2156 тонна гӯшт, 53 тонна асал, 28 тонна моҳӣ ва 48 миллиону 375 ҳазор дона тухм истеҳсол шудааст. ما در یک سال بیشتر از 110-120 میلیون استحصال تخمچی در دوش داریم و امروز هم تمام محصولات ما در تمام مناطق کشور در مغازه‌ها برای مردم تاجیکستان تقسیم کرده می شود. در آینده برنامه داریم که در 2 سال آینده حجم استحصال به 250 میلیون دلار رسانیم و همزمان افتتاح استحصال مرغ گوشتمچی برآوریم و در 2 سال آینده حجم استحصال گوشت را نیز با 1500-2000 رسانیم. تا سال 2018 تا نبودن امتیاز در این بخش خیلی مشکلی زیادی بود و کارخانه‌های صنعتی پر فعالیت کردن نمیتونستند و تعدادی سرشمار استحصالی هم خیلی کم بود و جناب والی همه این را بیناباد گرفته برای مردم تاجیکستان برای ساحه پرنده پروری میوه‌پروری از سال 2018 در طول 6 سال امتیاز دادند و در طول این 6 سال امتیازی که از جانب جناب والی برای ساحه پرنده پروری پیشنهاد کرده شده بود، یک تکانی جدی جهت پیشروی این ساحه به وقوع آمد. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили помидор, ҷуворимаккаи дон, қаламфури булғорӣ ва лӯбиёгиҳо аз кишти такрорӣ дар майдони 240 гектар идома дорад. намоишгоҳ, ки дар шакли хеле ҷолибу диданӣ пешниҳод гардид, баёнгари фаровонҳосилӣ ва таҷрибаи ғании сокинони заҳматқарини ноҳия дар самти истифодаи замин аст. имконият дорем ки маҳсулотҳои боғро зиёд намоем, истеҳсоли мева дар ноҳия зиёд намоем, инчунин истеҳсоли сабзавотро зиёд намоем. маҳсули ҳунари занону кадбонуҳои ноҳия аз ҷумла анвои гуногуни нон, фатир ва кулча ҳам дар шакли густурда бозгӯи заҳмати аҳлона аст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини ҷумҳуриявию маҳаллӣ ва кишоварзони ноҳия барои боз ҳам баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосил, захираи маҳсулот барои давраи тирамоҳу зимистон, зиёд намудани масоҳати боғу тогзор ва дар муҳлати муайян гардида бо истифода аз тухмиҳои серҳосили минтақа гузарондани кишти тирамоҳӣ дастуру тавсияҳо доданд.